Uya kigimo mwancho muligiriri bw'ensoko TV tukuri umukubici tariki 24 utinyo yogori gatano mwancho muligiriri kera umwago ogendete kominyoka kweli na namono asomo basobono nigo tubwata maya asego chikobango komanya chinkwana cha Hassan Omar uyoro mulikyo munebwe kyamagia UDF na chigendete koleta liberera anamono kurwa sensemo ya Mount Kenya na mange boigo mwancho muligiriri mbwate kurwa SMS yito ya maya chiguru ku Innocent Onyango genda utubwati aso mtandao Facebook na Ensoko TV na boigo tubwati sensemo ya YouTube asugo subscribe una Ensoko TV. Mwancho muligiri nigo bono twachakire omuraye bwa bangi na kurwa ase county ya Nyeri oyokurukunga Rahabu Mukami nigeso kirina namono kororekana kumubekera chinsase muraye bw'ikyama gusumulikyo munene bw'ikyama kya UDA umuske Hassan Omar kubwatekana n'ichinkwana chia yakwana egichiarorekana gotebekana nga egeseku ky'abayikoyo nigoge kororekana koba nga kirima mincha ase serikali na namono asekeli bono banyare ko bagoteba libaga Omar abwatase kyamekyo nigo barachikoba bakobitiriri warusi woro asiboyi gatebire abarayi bakurwa chinseme cyo cha Mount Kenya na boyi gabamenye bensemeyo tibalichikoba bakwirusia kurwa ase serikali ya Kenya kwanza eyo kura unumurayi bwense Dr. William Ruto. Nataka kuongeresha SG wa chama yetu ya UDA. Lazima aheshimu Wakikuyu. Ni vibaya sana, munadisikiza. SG anatakikana ajue amekalia hiyo kiti ya SG wa chama ya UDA kwa sababu Wakikuyu walishagua serikali. Ni kweli ama ni uongo? Tuliamuka mapema tukashagua hii serikali. Na ile kitu wanajaribu hata kutusukuma nje tutoke ndani ya serikali, hatutatoka, tunakaa ndani ya serikali. Nataka kusema hivi, siasa ya ukabila imepitwa na wakati. Na ndio sababu nimesema hapa Nakuru, hapa Bahati, kuna Wajaruo, kuna Wakikuyu, kuna Waturukana na mnaishi pamoja kama madugu na madada. Si ni kweli? Hebu tuambie SG wa UDA, mimi nilikuwa naongoza chama ya UDA Nyeri na leo niko ndani ya UDA. Akiendelea kuongea hivyo tutaenda kumtoa kwa hiyo kiti, aende akienda. Washeni niwaambie, huyo SG kuna mama anaitwa Veronica Maina mwenye ameketi pale. Mnaona Veronica? Veronica ndiye alikuwa secretary wa chama ya UDA. Yeye amepatiwa nafasi mbili. Yeye ni secretary general wa chama ya UDA na yeye ako East African Community. Ndio anatuletea hiyo malingo yake. Asituletee, tutakaa ndani ya serikali, apende asipende. Nakuru Mwancho muligiriri oyo numurai we bangina kurwa se county ya Nyeri togende busyo asibone tuleti abagakanera boigo kurwa ase ekesa kwikikya bayikoyo nero yasokiri na korekana kugikirya bana siasa bali bagendete gutumeka basaye elio gokora siasa yabo na monasi bagwanire iguru y'ubusagani bwo bonchoriri bwakorekana gusasitisa mucyo bonchoriria ase nibe nyinge yabage gusaligo mwancho muligiriri bagakabuni go batebiri abana siasa bukubeka maiso maega na kuligiriri umwaka bw'ikirubere na isano na ibere ekerense ya Kenya yasoetese kiburaburu ekyo kyatigeta bange n'ikingoma cy'intindi abandi gusiribogima n'abandi gutigara babwati cinka cyabo. Kitu moja itukasirisha kama wase kuona vijana wakiharibu maduka, biashara za watu, hata kuua. Ni vibaya sana. Sababu mgomo ilikuwa shinda ya mafuta. Na mafuta hakuna pahali ilikuwa inasema wewe uende ukaibe duka ya mtu au haribu biashara ya mtu. Kwa hivyo badala ya ile kitendo ilikuwa imefanyika au ilikuwa nia ya hiyo mgomo, watu waliharibu. Na ile kitu inatukasirisha kwanza ni kusikia, kwa sababu tumeelezwa kutoka kila pahali. Wale watoto walitumwa kwenda kuharibu biashara ilikuwa wanatolewa pahali, wanasafirishwa na mabasi. Kwa hivyo kuna mtu ako pahali, nia yake ni ya kuharibia Wakikuyu biashara zao. Ethnic profiling of the Kikuyu community
by senior government and ruling party executives. The council cautions all these individuals that the path they are charting for Kenya, akin to the 2007 ethnic cleansing, will certainly have no winners. Mwanjibuliri toko genda bosio na ndebono nigo toko tegera chinkwana chumuske Aaron Cheruiyot uri omuseneta bwe county ya Kericho nere asarorekanire komu saba omuteneri w'abanyanyimbo Douglas Kanja agenda sobwango na kobeka biara bali yagoteba nigo bagendete gutusia bali batari ko babako bwate stinse mukiri bako bakoba aseki siasa nigo bona yakwanira ya na ekera chinga kichi mwancho murigeri musubati kurunga Recho Wandeto yolengo moteli asireti ubugima bwaye kubwatekana na keliki alenge kyobututukano itaramanyekana ningo muitete kulende bateba niga umeretu au muretu ya sidi mwancho murigeri tuyatuguchinkwana chia Aaron Cheruiyot. I join the rest of the leaders in demanding from the Inspector General of Police, Wewe Douglas Kanja, we want to demand from you that all Kenyans must be protected. We want to tell you that we cannot allow parts of this country to go back to the days where criminal gangs were raining terror on citizens because of their political persuasions. We have seen a habit, and this must be said in broad daylight, where Mr. Rigathi Gachagua wants to take certain parts of this country to the days of Mungiki. We know that President Kibaki fought so hard to liberate the people of Central Kenya from that kind of politics. But we know what you are doing. We have seen every time there are demonstrations, you send young people to destroy the businesses of those that have refused to give you money and those that don't support you politically. We cannot allow you to do that in the Republic of Kenya. Kenya is a multi-party democracy. Every citizen is allowed to have their political persuasions. We cannot allow that we live in a country where when a woman professes her support for the UDA party against your wishes, you send goons to go and kill her. We have to tell you that enough is enough. You must stop that stupidity. You must stop that bad habit. We want to tell you the habit of calling other Kenyans that they are traitors because they don't agree with your political persuasion. That is shameful. Turwe asichingwane chabara ba siasa bone sekta y'abasombi imeyense umwancho muri nigo yarolo murubili bwe kigali cyumuriro ekikiranse Elia buliri kurunga e-mobility cyakiwe asomucyo yo Nairobi tukuri yalero umwancho muri asekibicho kikobaga korra nigo esekta yo yanyara ko bagegwa sioli kigali kiri cyumuriro cyanyare ko bakigo ika asomucyo yo Nairobi kigendete gakora emeremo nabo igo n'ekipigipigi na kiro cyo kigendete ko bakiko gendigo n'abarundi murayibwense ni gara linga ense ya Kenya niyo kobage koleta gwitani kigali kiribwe emiyemo iliyogo konya bakenya kurwa ase amugukina kwa magoli bunenchere ya moyo kurwa mweso mwancho murigereri na kibicho kurigereri ase omubasobono kikorokya na kikigali kicyanyara kwa kikubekwa asokorobekana aigaso mucyo Nairobi kurwa asamaga cha KICC. Murigeli bunoro chechine chibicha chechigali chobu na chanyara kaba chiwo asioli gunana mono nchigendete okolega asia somucho yo Nairobi bagoteba ngense ya Kenya bono nenchere ya moyo kurwana no gukina kwa magoli ya maguta muri umuya wochikoba ase sekta y'abasombi no royo
chigali chomulero chikoba chigotumeka ayo ye chigali chomulero mwancho mulili nigo tokogenda busio na namono ase tuchikoba naro tokoligereria somo chio Nairobi otigalete na ama batiotereri be club ya Arsenal orno roboti imanyete babo chweya na kebati boigo mbakorogani kolinde tigango tevinga batiotereri be club ya Arsenal mwancho muligeri nigo bagendete goikirana ase chipara a anamona somo chio yo Nairobi somo basobono kere club ya Arsenal gichikoba ge kogosoli ne club ya Crystal Palace na namono konyara kwa bako ego bunyangongo bwe club kiabo bunyangongo bwa ANC ya Bongereza gose ligue ya Bongereza na boigo abande nigo banyare ko baba goikasenga ya nyagosiro Muskera ila Molodinga bunakorwa esko gochia sale na namono asobuina bwaye Muskera ila Molodinga negati ya baraibalia babwatelie tabamenyekanete ko bakwayana na okoboko kwabo gochia se club ekyo ya Arsenal. North London forever, whatever the weather, the streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever. Through the storm. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Mwancho muligereri abuna batiotereri be club ya Arsenal buna kwigure bakorangiriye teri go chigoro chika ense yamo yabona botuko no chikoba go komanyigunga ki omoro kia wa eskuru ya St Don Bosco yego toka asensemo ya Nyabiosi na namono kurwa se bunge ya kitutu masaba asarolekane go togyo muri umuyebwe chisemi cha CBE ecyagotebanga nigo chikwaga cyabana bali bakaba bagwikirana ese school no robot chikoba go konyorekera cyabiri ense yamo yabona magaroba bunu muri kito Steven Nyarike mbunda agendete kwaliga na manga agendete gokorekana kurwa sechinsemo na namono kurwa sorgo ngo rwiturwa gusi muliro norengo tubogeteri tukoligoro no arantu chikoba togo kwa chinkwana tiri cyabere chigo kwanu ko bwatekana na kilgia cyageti umuriro yo mwancho muligeri asenchira yo bwikirano ndoche cyabutokire 14 aiga Nensoko TV incengoro ku Innocent Onyango koko ganeli umukubi umuya bosyo nkumera nole ne chingera bositigantebe ebitere bi yabyo ko togyo monenya sae na namono asa maigelio ye edini ye katoliki twara mugasomya. Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligeri bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligeri incheni Innocent Onyango. Diana Dem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga